Yo, bapak-bapak, ibu-ibu, monggo, 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 disambut dengan adanya temuan, monggo. Mangga kangge bapak-bapak ibu, diaturi temo bu, mangga bu. Pantes di sawah, lanang lan wadon. Ayo, mangga ibu. Ayo temuan, mangga. Panitia Manis diatur jalannya, jalannya diatur untuk panitia. Karoso main gawe bunga, diatur jalannya. Papai Andra matur kesun, sareng Kang Surya sareng Kang Asep, sareng Papa Nopi Gede, Mama Emes, Papa Jengkol, boten kantun sareng Ayai Rapa, sareng Bunda Rapa, sareng Dede Rapa Jae. Kanggo Bapak Ketua Panitia Dewek, minangkane Buyut Dekon, sareng Mimikus, sareng Mama Nining, Mama Yenini, si Raja Muda, boten kantun sareng Kang Surya, Diatur. sareng Kang Asep, matur kesun. Diatur jalannya, diatur. Ayo, Sareng Mas Nandara isek keting, sareng Ayai Rapa, sareng Kang Surya keting, sareng Mas Andrene keting, Mama Rapa, ayo. sareng Bengkel Asih, sareng Mas Retno minangkane sing duwe Taiwan, Dede Rapasya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak, terima kasih. Lirikan mata mama panitia pada kerasa Rikaro karo soma Kang Asep Kang Surya Ayo. pada sopane Kang Nandara is lanang wadone. Ayo cepat. Jalma mulia Ayai Rapa, Terima kasih. Terima kasih. Mama panitia sareng Bengkel Terima kasih. Asih, Saya ucapkan Kang Surya Ekedi, Kang semua Asep, undangan. Kang Nandara Anak. Is, Paling muda adik, Boten Katun sareng Dan Papai sudah ngasih. Andre, semangat. sareng Abah Jengkot, Pada Iman kami. sayang selawas. Terima kasih. Boten Katun sareng Mama Nining, minangkane sing duwe Buyut Dekon dewe, sareng Mimikus sing duwe wilayah dewek Nining. Oke, terima kasih. Urian dari kami. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, saya dari ketua panitia Katun sareng Mama mohon maaf panitia. yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana saya sing jadi lanang
sing dadi wadon bapak tuane Airin Klendang Pelangi karo mawangi goyang digoyang mas lanang ngejakan wadone prawan hari pasang dadi jodone seneng uripe suki dunya coba pengantin wadone di joget lirikan mata pengantin wadon pada kerasa hari karo sareng Kang Surya Keding Kang Asep sareng Abah Andre sareng Mas Retnone sareng Bunda Rapa sareng Ayah Rapa sareng Dede Rapa Syai Keding acelok digawe lamun adu alaye digawe Anandar Rias senajan dilali-lali angger ora lali Kang Asep Kang Nanda minangkane Kang Nanda Rias sesampune matur kesuwun dumateng Bapak Panitia sareng Kang Asep sareng Kang Nandar sareng Kang Surya Kang Surya Kang Asep apa jenggot bapak tuane Airin ora bakal lari selawase senajan dilali-lali Bapak Andre sareng Kang Nandaria sing gedhi sareng Kang Asep sareng Kang